I'm feeling the AC right now, so I'm trying to warm up here. If you're feeling a little cold, I want you guys to please stand up, walk around a little bit, maybe burn a little extra calories before lunch, and greet each other with a warm welcome and a handshake as we sing "Give 'Em All to Jesus."
rise and sing our next song. Happy Sabbath, church. Sabbath Manuia. Feliz sábado. Shabbat shalom. Shalom Shabbat. God is good. And all the time. God is awesome. You better tell somebody. Amen. In the book of Psalms, it says, sing to the Lord, bless his name, proclaim the good news of his salvation from day to day. Declare his glory among the nations, his wonders among all people. Yoto pesiatu ya yo, yoto fafaire no nasuafa, yoto tala yatu lana faolatana, ileaso. Yoto watu lona malu inu este umala. Maona vavena inu este umala. Vidiere tu ya o mafai foi o tato mo le nesa pati o fa popo mai de tu tato. God be the glory, for he has given us another Sabbath added to our life where we are come together as one body in Christ to give him worship and offering that he deserves. Vidiere tu e me umala vea mato to ina lumo di ne. Ya bato ale alfa talufa tato ekalesia. So I'd like to welcome you all on behalf of our serving elders up here. I would like to welcome Senator Ina, all our elders. I want to welcome our youth to Sabbath of the Lord. Good morning, youth. Good morning. God is good. All the time. Amen. It's good to have our brother Lewis here with us because he is always traveling. I'd like to welcome Ina Totoval. It's good to see you again. Another Sabbath. Family tour in Mobile, told in Malos, therefore, you must where they say, God bless you guys, and may God continue to comfort us in times like this. So I want to say good morning to you all, and happy Sabbath. But last but not least, I would like to welcome our long gone elder, Tia, to see
God has appointed him this morning to preach the gospel. And I thank Tia for putting his duties in the church and of God to participate in. You know, a lot of us, we have a responsibility, and we're not here like, oh, somebody will get us. So, but thank be the Lord that he has brought you here safely, Elder Tia, with traveling mercy, and especially your duty that you did over there in Walla Walla. I heard that he has gone visit old folks, and he sang songs and preached the gospel wherever he went. So may the Lord continue to bless you, Elder. I know God will continue to give you more years so that you can continue to serve in our Vista Church, and not only here, but everywhere we go. Yeah, from a year to two of the first time now, yeah, and all your grandchildren, the Boberos, Suman, yeah. Let us rise so that we can start our service this morning with the song. Yo vai la matu tu ma le nami ma Yesu ke misoro matu le ima le matu faula. Matu se faafetai le tua nei tae ao na ua mawhaia fōi ona toa te tala pui pui o lo mana paia. Ma whaua whale mai e lo waringa ma lo nuu nei tae ao e matu te whawhoi atu i lau fio. Le tarulanga ma le viinga i lau fio nei tae ao paia o lo sapati. Le tua faafetai le rofa. Whaftai le oro manmano se lo e fwoi na mai a te matu umalawa te totasi. O ma whai o nei whawhama mai matu umalawa me tae ao le oro fōu. Manmana o fōu le tua e matu te whaftai a i lau fio me tae ao. E ma moana matu whamau namo le tua i lau fio me tae ao. Ai fwoi se tūlama o matu se a i le matu saralinga i le me tae ao lo sarati. Le tua matu te whamau na matu i lau fio whamana no mai matu. E ala le matu tupua inga ni tai au i atu oe. Mai matu te whaftai ai le tua. E rika le tulunga i le lava o pori tamata e whamatala i nei le alo whamane ame le o lau fio i ai matu. Au ni tai au atu whatasio matu roto te totasi le tua. Matu te i vi ai ma tuina atu ni taulanga ma le vinga i atu oe nei aso. Awa oe o setu
o se atu e mochi vale o no fai o na tangata. Au e sila mai na le atua nei tae au le tapua i ngā lobai. Talo le atua le ngā pai o lau fio wha fale i mātou lotu umalawa nei tae au. Ia mawhai o na mātou maua le whiwhianga i o mātou loto, mātou maua le sautonga mai le ngā lau fio nei tae au. Au mātou tapua i atu le ngana ma le whiwhia i atu o ere nei aso. Le atua lo mātou tumavelani mana tua mātou hainga, mātou te talo e whamanianga lau fio i tono lau e kalesi e umalawa tetas. Mātou le whatasi ma le wauna ma le whaitua ma le whanau nei tae au. A po whiala wala me o tula e fo nei tae au mo le wawinga po le lauinga lau fio pai. Ia te talo i o whapeona te ere te tainga le nama lau fio. Mo le whiau nei aso. Ia le ngata i lea o le whorotanga fo ia whai whiau i sa ana le atua nei aso fo. Ia le atua te talo i a maua i lato uma se mawhtanga whiawhia. Awa fo i le whatunanga ina fo i o pōkaranga. Ia o e karesi te tasi mo le mātou mawhtanga. Mo le tausanga fo. Nei tae au le tua mātou te talo. A mātou whatasi i fo le nei manu nei tae au. Tofo lawa tangata manu mana honga nei tae au le tua. Ia talo mo i lato o roho moa tiu mai. Le whamalo ronga mana lau fio i o tangata. Mana tua i lato uma pero te mai a whakato. Ia malona whiwhini pa le lato ai. Ia le lato foi te nama tua i a ana nei tae au. Ia le tua te talo i le whamalo ronga lau fio i o tangata. Na tu foi to ina i atu funga o le masina fou. O le nei foi mai aso le tua whawhingai ma tau tonga le tua. Ia le tua talo le mana lau fio e mawhai na moga le ato tuanga. Mo le malosu le tua. Ina ia mawhai o na ato toa. I le whamalo ronga o fio i o tangata whamalo foi to ina i atua le se whanau. Mana tua foi i karesi o lo whawhingai ma lotu whatalai pe o kantini ni tae. Ni vai aso le tua talo o le selselena. Talo mo whai whiau o lo whapena la maina le whiau. I le ngata i kantini. A e mese le mātua atu luo Samoa le tulo le mātua te marenani. E tala e mo mole nana lau fio e whai o tala ina moto o tangata. I ne mo whai o maua le filifilina le atua. E whapea ona. O mai matalia le pumoni. Manu o lo maua le amanoa. Mantua fo ito ina ia wau mana aina nei tae au. Fou lava i o mātua natu. O na o tuplanga fo i ua whapea ona. Ia te tono ai, au a foi o mawhutanga ma le mātou tina. Ai e li tale tulunga ma le whamoe moe ma le mātou lotu. E mātou te fia o lo moe whakatari le aso. E te fia mai ai lo mātou te marina. E maua pe o mātou aina le nana fia wha mawhanwhana, le nana mālosi, le nana tāpua, i lawa fia le atua lo mātou te marina. Ia foi ai la tō umalawa e wasi e mātou ni tae au. Ia whapea a asiasi mai le nama lau fiu le tua nei aso. Pa iane, pa ifo, i loto mai la tua e wasi e mātou. E mese le mātou tala wau le tua. Ia maua i la tua le fiafianga i o la tua loto. E tātu wai, ma le whaamauni i a te oe. Talo le tua le mātou whaamamoe mai me umalawa. E mātou te whatatari le aso. E te awhia mai ai, ma patu i mātou le nami ma le o lai whaama. Whamanuela o auna nei tae au le atu mo le whiau e tuina na maloto. E ma whaia o na wholwhaina i o i loto ma manatu o i mātou uma. A mātou whaana mo atu i atu o e nei tae au. Ma le mātou te tala wea le atua ta maa. Ma Jesu Kiristo o mātou ali ma le mātou whaola. Ia mātou mo o pēne mawhatanga ma le ngana pa ia o la uwhi. Nei o le whaola. Whaola. Amen.
come to another important part of our worship. In the book of Exodus, it says, take among you from an offering to the Lord, whoever is willing in the heart, let him bring as an offering to the Lord, whether gold, silver, or bronze. When we return our tithe and bring it to the house of the Lord, we are declaring that He is our provider. And that giving is not a loss. It is an act of worship that opens the window of heaven over our lives. So today, give with a cheerful heart. Give to complete and to keep your promise that you have promised God that you will give your tithes, be faithful in your tithes and offering when you have become a member. Knowing that God will always keep His promise and His blessings overflow to those who continue to serve and who is faithful to Him. May God bless the giving today. Deacons and deaconess. Lord, may you use it where you see fit. Thank you for your blessing. Bless those who were able to give and those who weren't able today. Be with us in Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everybody. Good morning. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Our scripture reading is on the board. Psalm 145, verse 18. And go 4 verses before we go and say a prayer. Heavenly Father, we come to the time to open your holy word. We ask you to please help us to understand the word as your elder is ready to deliver a short message. Thank you, Lord. In Jesus' name we ask. Amen. Okay, let's go. Let's read together. Let's start in Samoan and then we'll
Okay, let's continue with the English, please. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him in truth. Thank you. Praise the Lord. We have music, special music from our church family, youth. Oh
tu va tai le ia ni ia le tonu le ko na ta tu mala ale ai o mun sa ni le tu mo ta tu le tu va tai su ni te rino va pe rino ma ta mo pie ta tu ai na ne ta au ya ne spu ta tu su pai ta ta pai ta tu ta ko ta 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 tu ma ta ma na ta yu ya pa no la la ya va con mana la lo que ya na Dios pa malos cambios ya ma tu pa vaya que no la ma ni va ta ta ma ni na ya ma tu va so ala ma ya ma tu sa ni so ya ma am dia ma yo te am ni ta ya ma so te le amen that the hour is short and sweet Dia satu sesuatu tahun ini saya lalu tujuh tahun saya lihat dua tahun itu bisnis alias apa ini oleh Jacobo apa apa itu apa tahun ya ya untuk apa terasa sudah tua Nepala terasa mai leo ia ya tu tanga sa mai na pamui o tu lima o tu e pa lo tu ai na pa ma ia o tu lo and papa lang come near to God he will come near to you wash your hands you sinners and purify your heart you double-minded satu kisah tahun oleh salam selalu palima apa balik cuma balik apa lata-lata mai yo paya lata uma we balau ya teia lata uma we balau ya teia manfama amen the Lord is near to all who call on him to all who call on him in truth Kalau tu sama ya, ni peta apa? Mau lepas tu tahu, tahu ni tahu, oleh relationships, boleh makan, relationships. Sampai lah apa ni sesuai apa orang boleh. Lepas tu pulang, ialah tu malam, relationships. All relationships are developed through talking and listening. A relationship with God is no different. We need to talk and listen to Him. He wants to talk and listen to us every day. But pinangalan namin ito mo na tatong karanawa ito yate, ay po na yung karanawa may kong tatong yaso malabay na yun. Talking and listening repeatedly, that's the mantra of growing relationships. Tato talanoa tu le tu ala tato talsa. Tato puesto vino la pio male tu de aso maso ma kama dia ma pana mai yaso. Para malos au na tato au Christian. You talk to God whenever you pray. You listen to God wherever you read the Bible, whenever you read the Bible. There are other ways to talk and listen to, but prayer and Bible reading are the most common. If you are not used to talking with God, it may feel strange at first. Apa itu di masa ni ternoy lesuat, lasa palong. Nasa palong itu lo yang kita lakukan, but keep it up. Before long, you will start to feel comfortable. Monela, apa itu kita masa ni ternoy lesuat, hal itu kita tahu. Tahu, pai pai satu boleh tu
Sunday, Tato, Mawai, Makuta, Mapana, Maptama, Makuta, Tua, Yasu, Malaba, Mai yo to pala cantare mi del tuo na pala serata mai leo ira già to moni la la più letto. We must pray and read the Bible in order for us to get really close to God every day. We must pray and read the Bible every day. And my tanata masalah, we are all sinners. Na panoia to lima, to e palo to dua. Na pa maia to lot. Talking about what? A double-minded people. I hope you're not. And I'm not. We hope you're not doing that double-minded. Jangan double-minded that. Jangan palo to dua. But jangan masal salu de loco manang leo de tua. Apa mai la pio male tua. Apa ya beta tu jangan masal salu de palo to dua. Rame tuku ya tatu. Ya beta tu pe te awal sami. Maya ni mantan makala kuasa papea. La solo. Ele tu mouse maker. Allora le malvalami a tato la Pedro le tue letaya. Ya beta tu tamata tu mouse. Le nana mal pai tu nana le tua. Awane makato masa sabe se mera beta. Amai la più male tua. Tamata masa sabe. Ele montizoa tu le pai. Ai pai there, American Salon. By no mail a permanent to a winning tattoo, fire rubber German matter. A tower tattoo, fire German mountain or made a lady beat the item. A mile a permanent to her. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify yourself. You double-minded. Lo, tua mai la tua e parlo to lua. Awone tato parlo to lua da la pioma le tua lo mai tato me pai mo tono pe auna na le tua. Ye tato pai le uma le nana ma pa ma. Mai la mai yo vai tato uma we va au ya tia. O tato uma we va au ya tia ma pa ma. The Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. Kalata mai Yesu o le tua ya te ma. Ka pai tato te wala au le nana ma pa ma. Mai o tato lo. Wala me tato ma sa sa. Wa pa lo mai ya tato tangata ma sa sa. Pa tu se le tu said our son ele tu mouse betas now the la wa in alaba metani ele tu ma amen yo le atu malpato tua our lava me masal wa le masal ma tu seine our son amen el mai caso ai pueblo but when he asked he must believe and not doubt. Because he who doubts is like a wave of the sea, blows and tossed by the wind. That man should not think he will receive anything from the Lord. Merupakan masal salah. Ya, ini adalah sebenarnya tumbuh menjadi. What? Le tukia le tua tangata le paya le pinala al masa salpia. E todo tato malama pinala mala pio mala tua. Without that we've been served God for a long time. We must put all our trust in Him. Let's put all our trust in Him and never masa sal. What's going on?
Ako katia ta peono pai perua. Ya o te pesui ya o to venga. E ave. Ma ia papel na o to pai da tu la kono iso. Ta mai ta papel ta to la relationship. E ta ona ta to pesui ya ta to venga. E ta ona ta to tu pa e pa malo sitas. We must encourage one another. Encourage each other. Merenei, ale o me paleto. E tau tatua, tato pamalos. Ye te meo ma ye pa putau i tolu i sotu pama i tolu ainga. Aya, e tau tato pamalos ya panau matua panau. O uso i tua papine, o uso i tua papine i tua mane. E tau na tato pamalos ho ya tato panau. Whatever comes up is not right, we must give what? We must give advice to every one of us, especially in our family and also our church here. We must serve God the right way, not our own way. Amen? Lua konito yono aron pai pepa. Awa to te amo pa le tasi maere tanton. Awa te pa pepe on pa tasi o le amo tonu mara mio le amo. Pe pa pepe po yo le makuta mara ma ko yu. Ta tonu so ma o ko isi vai on tato le so me ta ya. Awa tato te amo pa le tasi. Isi pa o ma. Awa ne tato pia tu ya la to ya. Leo la tau leo ke siano leo malama la pio male tua. Wa la le tu. Eni poi bo wa tu ai tato pai leo la tu pai. Pa mai awa le ya. Awa to te amo pa le tas mai le taton. Awa pe pa pe on pa tas la ni ton. Mala mio le am. Pe pa pe po yo ma tas. Pal malama mal ko ni. Ai pa palani. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness in common? Or what fellowship can light have with darkness? And then by makuta malama you when they associate with the unbelievers. Why any that will do the same thing with them? That ai tato pamalusiat ai awone tato pate tato lai all ai tato nei le papel le pato vai atu ai stasi tato ai pulea mana pio mana tua ole peso le tau pe lima ole pai pe luas kultasi be subject to one another in the fear of Christ. Be subject to one another in the fear of Christ. Yosu stai le tas, mare meta le tu. Kita tu mo no kalpan, awne tatu tiatu. Awne tatu tabiatu pa mawaru sei sita baya. So maya trema. Tatu mo lo to amaru malo to mawala. Ono manuia lava le o. Manuia le o. Mai tato tu pai tau, Yauto pala talata tu de tua, na pala talata mai leo ia tu. Mai salamu, la talata mai eu vai la tu uma. O e balau ia sia, o la tu uma o e balau ia sia, mai pa mau. Quando le na balau mo tato, o ma me kaya. Tato wale aku dia tu yang lama berpama. Awalnya tato masa selalu esmetas. Let's put all our trust in God, and He will do anything that we ask for. What for this? Amen. Mata malam, apatah dalam perawai pak manusia ingat matu desa. Ipapiola ber pak malus tahu matu. Awal abang masuk awal nama masuk sahabat ini ada orang masuk itu masuk do mereka itu kalau tu mai yang mai malus yang masuk tu mawai
mai la kalesia mai na tu uma wasia na tu na lo la be so tele so mani maro ma tu lo pa la lo amen. Ya, boleh tu lengah faktai neta ya, faktai tu ini ya tia, au nias, ya la boleh tua, ma boleh malu siapa le, au nama ini tua, ni pun tak ya, faktai itu tu kali siapa malam, dia menolak pun faham tak tu faktai ini tua nias, saya tu boleh dah sambian tak tu teu macam mufia neta ya, ya dia la boleh tua itu tangan wan, neta tu rumah le tak mufia la boleh dia, ai faktai itu kalau faham tua. Nang, kalau dia itu malam itu lima bulan itu oh ini sudah terpulang. Ya, mentar itu nak ini ya sebab time dia. Maybe she did, I don't know, I haven't seen my phone. Yeah, oh yeah. Are you sure? Yeah. Titus, what happened to all the Titus? Sit back.